Ba tata ba mama Chambote keno mono mpangeno tata George Lulala mono wenu mwaneno ngizi lidiaka mukina muvovila mambo matalidi ndinga ya Kikongo na kina mono musiko wunu twizi kutana ye tata Jérôme ya Monica yani wena nlongi ku ISP kasi to moka mambo momo matalidi Kikongo kia beto kia Kongo dia kati kitakwenda kunsuka kitakwenda kuziama kitakwenda kuzikama kakisidi aka fuluko kakisidi ava fuluko kakisidi anga va place kito kifweniko etanke nindinga ya nsi ya beto ba Kongo iyo de wunu tuizidi Kintwadi yikutana ye tata professeur tata Nlongi Jérôme de Monica yana Nlongi ku ISP ya Mbanzangungu baleke bakongosi ya kukidila baleke kandatile njila za Kongo landa za kusisila bamuta Chambote tata Jérôme mbote toko da nkunzu wunu tuzikutana daga ngeye tomokina mambo meto tumokinanga ntangu za wonso mu nzila Kongo RTV ndia mama tadi Kikongo kiandinga ebeto kakena dafa place ko nsi ya beto précisément ku province ya beto ya Kongo dia kati kayena kibeni diaka va place ko dido tuisidi twazaya parce que babingi bavovanga vo kindibu kimanianga kiyombe kintandu vo kakena Kikongo ko me mungeye mpila ngeye zaidi ndinga Kikongo ngainki pe matomene vo vakaka babengi bamunanga vo muntu bukavo vele eketi Kisingombe Kintandu Kinyanga Kilari Kiyombe wetivova bikongo bya fosa na fosa no Kikongo kina kwandi Kimosi kadi muntu bikavo vilangangi muntu buketivova nga yo vetivova na yandi kawa kabakula maketivova maye mebu nshiribu me mularinje me mularinje kyufu chocho undiri kakina mukilari ka matele mangwi donc mebu nje mulari nge Mwishingombe nibo batele no nge Mwishingombe ukunjiri kyufu mukisingombe voilà. Me ngwiri kyufu kyako mukisingombe nitakugana mvutu mukilari betobole Kikongo tutazonsa ena muntu kutazonsa kishinwako otikitikanisha izuko nge Kikongo zonse le mepe Kikongo zonse donc nsosakanizo jibatula akati o kinyanga o kindibu ce sont des variantes façon bataba bankwa français nga zudi mbo chikwari nkikongo kwa bunguranki butazonsa ngati batuwa tababakula mu matutata donc kwa me kwenako Kikongo kya jimbani Kikongo kokie mpeleko furubitu zonse labyo ya bingi. Merci balandi banzila Kongo RTV Louis tata professeur Jérôme ya Monica yani kakele Kikongo kimosika kenina Kikongo kimosika kenina lenda kala mundibu lenda kala Mosingombe lenda kala munyanga lenda kala muntandu lenda kala muyombe mumboma ba wonso iba Kongo kaka twena Kikongo kimosika kena parce que ntangu yo tuvovanga vomono mvovele yani kafitiwa munyanga vovele mosi muyombe kafitiwa vo muntandu vovele mundibu kafitiwa idiodio
luzaevo kikongo kakena kibibiole ko kabina bitatu ko mekikongo kimosi kakena. Merci tata Jérôme. Kiufu kimosi kyokyo tukuyufu dime va nini kyo mvutu za kedika tuele mukivu kyo nzole tuzole le vana keso kyo nzole kwa ngeye kiufu kyo nzole kwa ngeye landi la ngeye ndinga yena mfunu kwa kanda ya bantu me ndinga mfunu yena zunga tikazu mfunu de parce que muntu bukatazonsa nimo bakutamuzabila tikingandike donc mfunu yazu yantetini ya uyo buwe zakari bantu babingi bobu tazonsa zudiaku bazebi nkumbu imuchitinge kingandiwe donc mukongo tizone ba musare connecte cho mukongo ke kimaja nteteki kafwenisa kumantwala nizudiande parce que mukongo katazonsa kikongo meme kakena mukongo ko muntu wo usizakala kunshia betu ya Congo Central tati zonse le kikongo bantu bewomo batati wo mukongo donc zunkatika mumfunu diri muntu niwo batoko muzabila akamuzudiana avama mujula myakaka donc mfunu yazu ni woye niwo bazabila muntu. Merci papa. Nkia mpasi zilenda lua kila kanda jojo diviri sindinga champasi usonga kwa nkango kaya champasi sifeti lua kila kwa kanda jojo ya beto si tu beto bakongo kanda diviri sindinga ndeti beto bakongo mpela tu yansikili diviri sindinga yoyo ya beto yoyo bankulu zetu basisa kikongo cha beto yansikili vila kuko champasi zina tulua kila et puis champasi zozo zena mukanda dodo diviri sindinga me vidi sandinga ditamuni sati nge muntu tavu tukizaba nge muntu kakushirana zuri nge musiko kuchira ku muntu parce kuna bantu bakakabo bakuzabila peli nkangu wo weti zuri akatazimbisa sabedi ke ndibene peni zimba nako katazimba betu ku Congo Central butweti katutazo vutuzolo zonsa kikongo ko boba takuisa batatuka kabata munako ati nshi ya betu banso kwa parce que kuna muntu ko lendisa ti non mais bunitazo nchilabu parce que kunchanje donc mpasize neto betu tamasa titajimisa kikongo mpasize neto nizabuzo katuvuto abana nshi ya betu mushiko abuti ati tuchirana nshi ya betu mushiko katuzakira ni donc motu bati betu banso tweka unjire ba étranger kaka alors que betu bisinshi donc mpasiza zimisila zurieto mpasiza zimisila ndingeto niwoze utuma zimisa ndinga kituvutu zimisa yakaka ninsi abeto benu donc moba kusa tukumako moba kusa tukuma na parce que tushirana bozonsila. Merci papa tutondele mu kivu kyokyo tumekifanya na mvutu tumene tula kibeni nkoma kwa benu noto tulanda muntangu hii luzaevo kikongo kiansidi kuenda kuvila batata muzinzo bampangi zeto muzi entreprise mwa wonso lusalanga mu company momo lolekadi mu sikola bieto munjila beno lona muzikaminyo lona bi place be mpila mumpila baka ngindu mvutu la kikongo va fulu mpasivo Congo de beto kadi vidiko to garda toujours dignité to garda toujours kimfumu keto ba Congo kyo tuna kyo kina yoto à travers ndinga. Tata Jérôme kesi kantatu kwa ngeye mavimbi mandinga ya kikongo nkia tezo maseka yenkia tezo mena précisément kuku kwa beto kuba Congo yo kyufu kya ngolo kena kadi bonso nkembi zudioda kikongo diabata kwe fioti parce batamu mamputo to grignotage bobata kuisana mu hazudi awo bobata kuisana mu hazudi awo bwabu betu viri zuriompe oleta nwani nadio tutakota kwetu mazumo mata kuisa matatuka kwa kaka
donc galata ite tufeni telama tabakisa ke zuriora beto ri tubutukiri diori tatusongisa ke beto ba Kongo twe zurio nijimbana ditajimbana donc galari aikidi tufeni tomare nwani na mupusake mukogo kakajimba kananditi kimacha nteteke kiba muzabila ti mukongo ke nizu alors après faut tout tokolota katusandi tio zuriora kikongo ya kituka keti faut batati standard ye ka undirenge non tazonsa zudete lo tizonsa tati kukisantu bazonsa kintando chako tati kukimpangu bazonsa même kizombo ni bien pourvu que babakisa kwati zudi tazonsa zudi yako betu bamso butuvutu kilabo meme muma kamyometo meme muma machine ketikanki moto vutu zonshila zudete moto bakisa ka tati tikatukotela boko fioti moto jemisa zudi. Merci Bampangi Louis Tata Nlongi Momo katutelele Luzaya vo vondinga ya beto katutolenda tula vafuluko tukomuniko pa momo ba mandinga momo ndinga zoza kutuka kitumkyansi zoza kutuka munsi za mpila mumpila bantu bila tuka ku Kongo de nkaka ya kuze ndinga zozo ta baby sa mambo mabeto ku Kongo de kati tumaza vo mambo meto mpe mankaka momo masisela nkulu zetu masisa masemeto masisa zinkaka zetu mamu vila mena idiodio tufutura ndinge to Kikongo va fulu tufutura ndinga Kikongo va place kyokyo kesulo tata Jerome Kivu Kenya ndinga ilenda kala luazu yevo ntombokolo ntomono ya kanda ya bantu ndinga mendinga mfunu yena muntomono ya bantu kadi talatu zolongo kakini beba fendikyo gana nkumu abunkumu yo munki bagana yo pemundi faso tutasati ntombokolo par exemple uteri bocho ntombokolo bantu banitatela cho tasaleno bungati tatombuka talankumu tombuka yo kabata bakisa yoko kabasala kima. Donc ndinga mfunu yena muzonsa yo mubakula yo musati tasala bima byo bilendi tomisa tuzakira donc katika mfunu yo bampangizame ya Kongo de kati précisément nkangu wa Kongo mulu mputo wa Kongo central mambo mama matadi libeto kuba Kongo de kati voka tunafofa da ndinga mosiko mambo meto mabidi mu vila mena ku Kongo de kati mambo meto mabidi mu vila mena ndinga zote kuna landi zozo zena voka zena mfunuko mpasi Luzaya vo ndinga yena mfunu kukanda da bandu isonga ntombokolo ndinga mosito vova sila vova mpe mambo mamosi sila kanga vijambo di mosi mevo ndinga zizolda vova zitatu kolelenda wiza zanako idiojo tuzole levo vova ndinga yimosi kuba Kongo Papa Jerome Kivu Kantano bwei ndinga yenina bayini betivu monavo Kikongo muvila kiena bwei vovele mudiojo diambu bayingi divu mwana Kikongo muvila kiena mudiambu diojo bwei ngeye vovele katika ibu ni boko Kikongo jimbana kita jimbana alors bwe mweni be musamu angolo betu ba Kongo tikikongo tabuto kezonsa okatushira ba Kongo ko wabo betu ba Kongo katutushira ba Kongo ko nsinga na itaza kalansi ya Kongo kayishira mpe ya betu ko ni mujojo betu bamso tufenisa ngolo mukusake tazonsaka Kikongo d'ailleurs boba bakwe tari mambo mamanene bazebi ke nsizo jitumona akati o bazebi salabi salu bena kwa ufa subatamu français tio développer en tout cas muzuri babene balongila mundinga ya babene balongila talati wele kunani par exemple ku Amerique
bantu kabalongokila ka mu français mu kingeloso balongokila parce que zuri au kingeloso buwele ku Chine bantu kabalongokila ka mu anglais ko kabalongokila ka mu français ko mu kishinwa balongokila boba kwisa kuba shuna boba kwesa rezinji labo enkezo bakwezo sa entre là mbeze zuri ababe donc betu bakongo tituzololo ta sa maîtriser tutakwenda ngutala kututukire kikongo kiki tutamone tititakwe jimbani tatelama tavutukila gana gata isi bwila kuba ngati konso muntu kavutukila kikongo gana akiri après kakirako tio c'est obligatoire butuchire non tazonsa wowe tikikongo kazeli zonsa kazonsa kwa wake bantu bo balanda kwa ngetata kunzo butatu maketiviere tatuma kwa mwana mutumi nayo mu kikongo nge mama ngati chobe na kusumbila fufu tumina mu kikongo mwana enda asumba fufu ane mwana tikabakishako mutela kuvutukila ani mu mangala mvutu mutela mu kikongo tebu kabakisa donc wiki kongo kitajimbana mekatule ndia jimbisa kikongo ko kikongo kitajimbana katule ndia kejimbisa ko donc keneto beto ni kunwana ngati kikongo kejimbana yabutu nwanina peta zonsa kikongo c'est tout nakayena komba ko chota dukisa kete matatu dukisa kete kanki no tazonsa kikongo parce que kitajimbana ka kitazonso boba tazonsa kikongo ko kwabe ngibutu tazonsa bombe kikongo tazonsa donc ko kwabe boba tazonsa kikongo bwabu chiba tomasa ngolo bazonchila mu kikongo ngati kikongo kyavutuka kyoti baba bilezonchila kikongo mu compagnie mu nzila mu zikolo tout ça ngati kisavutuka kyoti bampangi lutala kukutu 10 lutala iko kutu kwenda tata tumenevana bima bidesongira vo kikongo mu vila kena muzinzo mama ngeizo zoza kikongo papa tunza kikongo mebana vofisila kaka mundinga zozo za banzenza kima zole tuma vombele zole tuma kama mwana vokopo tumina yani mundinga nti mpasivo mwana kabakisa vo embele mu kikongo yinki ekovo mu kikongo yinki katumina mwana kima mundinga zozo za banzenza ko tata question kia samba nu tuzolele wa sasa ndio akamkeshoka samba bayingi beti monavo kikongo mu vila kiena bwei vo vele mudioti nebozo mpewo kwa tetongero zonse kikongo betu bantu tamona ke kikongo ni jimbana kitajimbana alors unteleke kikongo kile ndia jimbana ko bongo kikongo kya mana jimbana betu bakongo mpe tujimbani alors mukolembo jimbana betu tushiriwo betu tutakwezo kikongo tazonsa cyo bufweni ngati bobe galubeko mpe bazonsa cyo mampangi dede kutu nzeke papa ili msitumene sasi la kwani kavena da kima kyo mono mpiti komako papa keso kya nsambwaji kwa ngeye kya sinchu kiti songa vo kikongo kubeto kuba Kongo dia kati fo kikongo mo vila kena kya sinchu kiti songa baby sinchu baby utushiribu tatu wele kuzandu nchazu batazonsa kuzandu mangala gagambanza ngungu turino mangala kati wele kuzandu mbanza ngungu nkiwawa ko mangala betu tukwetangishi wateleke wotime ku ESP ni tangisila ESP gambanza ngungu kati wisiri kukatira ESP bala ba class bo baba nene ba ishikota ku kinkimba kya kinene kya ukyo meme kimputu kiberizo nsamu ntama basala kya zonsa ko katikiri kwa presque meme muji bureau za ba professeur mangala gabi sa zonsa donc oui bisin subyo bita sonsa ke kikongo jimbana kitajimbana bya bingi bien utushirivu tati kambiota kela munjila ngati bakubonga bakunata quelque part utermisa ebu wazonchila ku kikongo wazonchila ku mpe mukimputuko iretema mangala kwa ni woge tutatati kikongo nkati kamukwenda kiri talati katutela manyako tuzibura mesoko
motu jimbi ça. Alors là betu ben mpe motu jima. Merci Bampangi mpasi yekiadi yenkenda kuti munyansukulu tuvovelenge no tata Jerome yani una longi yani una songi usikola ke ISP vo université ya ISP me kiadi yenkenda kanindinga yoyo vo mukimputu vo français bana cyo bageto mazonzi langa bageto mayambi dilanga bayo betidia me wunu kiki kabalene ala yambila mu falansa ko bakuma yambi dilaka kaka mudingala yekiadi yenkenda mudiodio tulombele conscience ya beto bantwenya parce que bao bapapa mukwenda bena bapapa mukwenda bena batata mukwenda bena beto bantwenya tusidi tusosa veti kangila kalukatu kangila wiki mpasi vo kikongo kya beto kala Valer kala toujours mfunu kwa ntadisi ya meso mabakongo ye kwa ntadisi banzenza beta kutuseva mu nsiza nkaka tata keso kansuka kishidi tata professeur kansuka kishidi yeto kya nana icho kwa nipeka nsuka mungindu zako nkikifueni kwa bakongo bafueti vanga kidi mpasi vo kikongo ka kividiko ye mutombula kyo nkikifueni pati vo kikongo kividiko ye mutombula kyo kwa beto bakongo ya kati nkikifueni alors nkikifueni vema watu tokolota d'abord beto tutakwezo chembe beto twebakula tazonsa cyo kwebala bo batakusa landi ngebushiri bo mivuka mikwamye nako mpangiye nako muzonshila mu kikongo mebu nshiri bunkuriri nyena bala nyena batekulo na bazonshila mu kikongo. Ça c'est un premier niveau za kakakozena utomatomo la kikongo. Par exemple ba nganga zanzana na ba pasteur bobe na mumutuba tabakisa ke zura kikongo ri mfunuji me kumbaza ngungu foti mona ke muntu tasa prêcher mu mangala pelendi pandisi la prêcher mu kikongo bobe choba nganga zanzambi ba pasteur yeso bukayisa nda muzuri ori kayisa bwana koni ndo kazonza. Donc tufeniza abake betu twena ndinga yo ye ilanda ka bantu babingi bobu tazonza kikongo bantu babingi kutana tamu kikongo mu shikulu za fyoti na za zinene betu kwetangisiko nabo bakakaba kwesarire be bala beneta tabazonshilanga mu kikongo mebu nshiribu ko kunitangisila ku kunani ku ISP barba class na batela ke me butu bwaba ni munzila tati kumbashitwe nzonshila mu kikongo. C'est une exigence. Talati mukati ya classe twe nzonshila mu France kati kumbashi nzonshila mu kikongo. D'ailleurs baba kati yo batati o chef membe mkumbe ya chef kanizo lokani yoko leo bakuntela ka tatalongi untankumbu tatalongi tazonsa mu kikongo parce que nzebike kati miniti myolo bya mitatu tuzonsa kikongo ko kizonsa ko kakizimikisa mazuma kama zedi. Donc ditufeni sani dia audio konso muntu ana ke kazonsa zudio kazonsisila bantu mu zudio katumina yaka mu zudio katumina mbele mu zudio fosu kutokolo wata betu kwetangi de temps en temps exemple tagana gani neti yo kani mu kikongo comme ça bantu babakisa ke nyomi batamu France batamu mangala batamu kingelo batamu Chinois batamu azumo makulu mu kikongo mpe dendi weta kwa. Mais effectivement parce que mon terre institution za kaze ko bempe na bantu boba lendigana vrai coup de main mu kusaki kikongo uningo wa kikongo kaujimba na. Merci Bilandi bia Kinguzi Kanzila Congo RTV.
fasi yenkenda mabeto bantwenya bakongo tata bintu babili tundidi tunlombele me yani tubenefutula mvutu yuvunana me kiadi yenkenda yempasi kanda da Kongo Kongo muna Kongo batele Kongo muna Kongo tuzaya nki kifueni mabeto bantweni katulandi kakako bingala tema zote unapofi gunu ketikilelo lutala mono jeni ngena kina mbuta ko kina boba ko kina ngeme jeni tuboke lebenu bampangi ba jeni Luiza tonua na nzingu kintwadi ebenu twazaya vo ndinga ya beto tonuana ndinga ya beto kikongo chakala toujours kuntwala akifutu kidiaka kumanima ko tata nlongi tumenivova vo yani nkutu bana ba class bana bani bobo kalonga ngaku ku skola ke ESP vo lungu tukutane ya kumunjila umvovisila mukikongo vokuzolela kikongo ko wana mukimputu evo français voku mudingala kwani wana kundutisa kwa muyambula yaluta kwa mi kumvovisi ko tuyambiliko donc mono mamveni kibeni kiese mumona vo tata nlongi utuveni tanya kuonso ke personnes zikele yani me bakidi ntangu kiza mu invitation yi kizidi en tout cas vovele momoka vovele veni tukaso moka veni ngatu tata lumbija ngaka tulena kufutukila izeko ngatu lena kala idia mfuti vova kwa nkangu lena vova ngatu conseil lena vana kwa nkangu wa Kongo mubivu yo tukuveni imwe ngaka betu ka tubivu ka tu kulombele kome ngatu ulenda kala ye ngoma ye ngoma lena koma mu mambo makulu momo tuvovele mumokane yabo matondo merci nzebike mbotu futu monana me nsamu tu batikri nsamu angolowe beto ba Kongo nsamu ya mingi batu sila kiminu kamu ku sali mulembo sa décevoir batu wa kusila kiminu tufeni tomo zakisa kyo kisake wo mu Kongo or kimacha ntetiki zakisa mu Kongo nizu ndinga donc tufeni sangolo betu banso butu sasa tingolo ka kenako tinwana tunwana butu sasa tingolo c'est tout simplement tabaka conscience que bubu nitakwezon sibu mukutuma kima mukulomba kima ndendikesila kwa mukikongo bantu bo babakisa kwa muntu tati kabakishako mboni Musa explique me bala ba class babingi bakuntela kunani ku ESP o tata longi ngebu tasa titazonsa kikongo pe ESP université yire bantu bakaba ko bakotilako kabena ba Kongo ko oui c'est vrai kabu tushiri bu beto ba Congolais tati wele tanga ku Chine même mu Chine ko longo petit to mo longo ka Chine donc ngebu wecho mpangani keti mushi Equateur keti mushi Katanga o Kivusien wichi kotila ku ESP ambe kikongo kyo juwasala longu kaku longu kape longu kiri ni joni tatake beto ba Kongo beto ni beto tuviri kikongo ni beto mpe tutombula kyo katumwena andike nsoni jenazu danzo kwenampe zuri nsoni parce que mazuma anso nzambi wa salamo ngati tazonsa beto na beto tabaka sanama ngindu zene tumu donc kwena zuri nsoni ko encore moins kikongo zuri amfunudiri zuri ya Thomas Zakala jena ji vocabulaire jena ma règle makulu donc beto ba Kongo tazaba ke kimvama ke neto et kimvama ke ntete ke neto ni zurio donc zurio tazonsa dio c'est uniquement ça le conseil tazonsa kwa azudi eto dio jerabe c'est tout sans complexe merci Tata Nlongi en tout cas bampangi
tunemoka na babidi yetata momo ka veni biyo vutu veni yemvutu ka veni za mbote tuyangalele tukumnikoto unsuka mwandano mabeto tubokile bawonso bazolele kuiza kala kintwa de beto Luiza Kikongo samwa beto mosi wena samwa bakongo wena Luiza ndondo uzuwa wonso zolele kala kintwa de beto kiza katubokila mu numero yota luta fansi numero yota yena vandimba iyo numero ya beto lubokila Luiza tonwana nkindu kintwa de benu yebeto tuyangalele ino wonsi kuluveni mbote tuveni batata nlongi wakulu bakusikola ka ESP tukuluveni mbote za yingi unu zimonana ye Seda Beto nlongi wa Beto tata Jerome de Monica lumbe zikuiza sitokala ke yani mumambo nkaka momo malenda tomule daga Kongo da Beto ye shida sosa daka tokuta na iba pangizani balongi bankaka bobodiaka bazeyi mfunu wandinga yiyi ye nsamu wa mbote tuyansikidi kwa Beto kuba Kongo tata matondo kibeni muntangu ya wonso tuzeke ntangu luta prepara matie muvana kwa bana mulonga bana mbazi kia lumu kia nlendi kia na kia ntete kia semeni kutikwena kusikola walonga me kukipide nkutu tanya wonso yina kwa mebakili ntangu ye volonté mkuiza tambula mbokolo yotu kubokele mkuiza sasila mkango Kongo bazayavo Kikongo yinki idio funda da matondo tata tukuveni funda da matondo tukuveni idio tuyangalele lumja kuiza sitokuluwake sadiaka kuvinga ubia sitokuboki sadiaka kuku kusheni tokala ibeto ntuka tutondele tuyangalele lumja uno aka Luiza kweno muyenge matondo merci Matala baleke